Ništa u životu nije slučajno i to danas gdje ja jesam, ja mogu zahvaliti svom stalnom ulaganju u svoje znanje. Kroz život jedino što je statično, odnosno sigurno, je promjena. Da bi rasli moramo ponekad i padati. Komunikacija je bitan alat i u biti snaga komunikacijske industrije koliko je bitno u našem životu. Kroz promjenu dolazi nova znanja, novo učenje i novi izazov. Ne smijemo se bojati izazova. Jesam li znala? Nisam znala. Jesam li naučila? Jesam naučila i to je ta neka želja moja koja me konstantno vodila za novim znanjem, novim učenjem. Ja sam Irena Miličević-Vukoja, a ovo je moj Skillbox.